lẽ cả channel te min lo thlir saka min lo hlut pui min lo hlut sak thri tu te zong zong ama sa in zawa in achibai kan du le choni za chu nei video toi te poi mo ring tak ron ti so ka duwa tin chu la chon in zo na te hi atam ko maya za na hian tlem te ka ron ti so don bu ni chuan ne ka ron topic tur chu naw pum ni se lo nuten lai ni se lo tin rai lai po ni se lo hian in engwang hian in nge te ro la te tin nu la te nu te tang hian tui ron so trin hu tui ron so trin ti kha zo na hi ka zo tong fu mai chu ma chu nei fil fi thain ka ria mi tam tak an mang thina nu la te ro te he ha tian nu te han so ra nu te ron suak so lo po ron suak te kham thei ta chu chu enge chan le ba ti kha video toi te ron soi ka du ni nya hei he e mi pa nga ya enge na po ni lem lo po hian tiang hian aron chuak the kan thia gin nu te na lai chon ti han ron chuak tur kha ni ya chuan nu lai mo tle ro la mo ron chu chan chu e hyperprolactinemia prolactin secretion hormone atama wang khani ta chu ta chuanin hemi mi hian stress ani vakte hianin khati angkha arun chuak ve thei ta ni stress antia ten chu lo chuanin hemi physical exercise antia hemi exer han lak atang te po khan om thei ta ten ei nu te mur stimulation atangin stimulation anti chu ti zat aniang chu hemi nula tlero lin na mo nula ne mo a abra ina anu te mur hetia an zu te mo khatia avati zat po khanin nu te tui kha he da arin siam cho the ni he da nu te a he da thu ka kal vek thei ta ni kha so wa chuanin hei kan chul te me che chu chul te nu te thuak te hi ai zom vek ta ngai tu na tang po han te han stress heta nu te mur hi han ti za tai la stimulate tai la hei nau te poina i nu te nan ne te hi anin heta thuaka heta chula khatiang khanin chi boma khan hormone oxytocin te aron ti chuak thei ta khan nu te tui kha ron ti chuak thei ta ni chuanin me sia chuanin kan chul te nu te thuak te hi ai zom vek ni ti te po kha lo ria ila chuanin nu te mur han ti zat lut po khanin nu te tui kha aron chuak the ni ti kha ria ila chu ka sei tong khan brai na ati zat ang te mo tin nu te kha tu te mo an lo fo pa an lo fo nu la po ni se no pang po ni se khatia han fo zat khanin nu tui po kha ron chuak the ni ti te kha ria tin hemi pituitary adenoma kan ti a cancer po ni lem lo heta pituitary gland a hian thoka hian bok alom hian prolactin kha ngani hyperprolactinemia kha ron thei ta kha ni nu te tui kha i aron siam chuak ta kha khom thei ta ne khame ro kha chu a har kho maya CT scan mo MRI helai thuak lu vel kha ti khanin a hiat thei chawani chu tiang chu thil ni thei ni ta boka ten nat na hei TB avant point nu te tui aron chuak te a tin thyroid lapang hypothyroidism i avant po hianin tiang khan arom om thei ta boka chu tiang chuanin ne thil tak tak auma tin damdoi hi en tinanin hei luak dan na kan ti maxeron kan ting sin chu then ne ma chuan metoclopramide kan ti metoclopramide kan ting chi ho maxeron kan ting chi luak dan na injection te po hianin te po hianin tiang khanin ne tui hi aron ti chaw thei da ten chu lo chuanin thisen sam dam doi kan ting chi te methyl da dupain kan ti te tin he anti depression depress anti depression kan tia khatiang chi te ten
chang khan na e trong tu po hianin hormones chang khan e trong tu po hianin Hnute tui te hi arun siam chin ta a ten chu lo to nei na da dang tam tak thin na wang te ten enge ni kal lampang na wang tu po hianin ka tiang khain Hnute tui hi arun chu ve the ta buka ten chan le wa om mia lo po hianin Hnute tui hi arun om ve the ni po ni se thil lo om lu tuk chu ni lo te ro chu kan khria ta poi mo ama ra chu khatianga nom chuanin doctor te pan wat kha atha adam doi te chu a oma ama ra chu han soi mai chi kha ni lowa ai te ai chuanin inen ti te po tha tin mania dam doi cho mai kha tha ka ti lo de wangin dam doi kha soi hi a tha lu tuin ka khlowa a thet ne ma chuanin in poni setting tlang la de te in ni chuanin kan soyanga kabag bowling kan tia gablis kan ta CABLIZ ta 0.5 milligram om ta chu mum chan ve in nitin a kartin voi khat karli te kan ei ti thin ni mum chan ve in mum chan ve te chuanin 0.5 ni chuanin puitling a kha chuanin mum khat kartin voi khat karli tin khau ta khanin hyperprolactinemia wangan di chuanin protein san wang ni ka chuanin karli chung chuan re tur ngai ni a mai ro chu no panga de kha chuan na dos te po kha te ro te chuan ti niam te po kha thain ra no ma ra chu khatianga no mi ro kha chuan mani en cho lo mai kha thain ka he jok ke kha chu kan soi mai me ni tiang chuanin kha kan lo he do nia en poli se za a som ko te chu thil la om lo ani ti te po kha lo hriai la thain ka hria a ten khami Hnute a tui aron chuak kan ti ru kha me tu ron chuak kan ti ru kha nin Hnute tanga thi uitling kan tiang chu nula po ni ro se te ro chu ni vak lo wa Hnute mu ra tanga thi ron chue ro chu in he nge te re chu ngai poi mo le tu re ni kha kan lo he do nia aba ro chu he Hnute cancer hria chu dan te po kha zan danga te po khan ron soi tai da train hria sar jin te po du le ka lo ro nanga a ro nem lo po in thut atlang pui te chu kan soi ve the mai ka ringa Hnute cancer mu chu dan ang chi te po hi nakina kan soi don nia kha ni mai se la Hnute na pom se lo now hi pelai ni si lo rai po ni si lo rai lai chu na ro nom ve the to rai kham lai chu ani khatiang ni si lo te ro le mo nu lai na Hnute tui aron chu khan thil om lu tuk chu ni lawa amai ro chu doctor ro chu pan wat thain khria kha zai kan video toy te kan soi the chu ni sela ti chuan hei ka video hi min lo clear sap thi na tin hei min lo share saka tin abaka min lo like ka tin min lo subscribe ze tu te po in zana hian kron ngen le cheu ni in ze vai mang thau le